नेपाल च्यानलले ज्याजो थुगुवाले सोयाजना दिपि सकल सोकुमी बाजु मेजु पिन्त दुनुगुलन सेन जोजोल्पा नापन लस्कु सेना जुना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार भनिसिया 8 बजे वेगु ठुगु ज्याजो सञ्जिमस वंगुवाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि यात रिपोर्टहरु पेचिक पनि गुन्यने न्याव्याचना गुखा थथिए ठौया ठुगु ज्याजो सन ठुगुवाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट जना वेगु दो दक्षिणले नापा हाइलाइट्स अतिदैगु मुमु खसुयारिस सको जेसिसिया नुमा अध्यक्ष सरोज गुन्केल बालाचरे लाची नक्कल याना लाखौं टका दानले कापी ममनुया गिरोह गिरफ्तार चीन काठमाडौँ स्वयागु क्रस बोर्डर रेलवे या एरियल मैपिंग व भौतिक अध्ययन या ज्या याकी गुजुल निजी मेडिकल कलेज या सञ्चालक त विद्यार्थी पाखे गैरकानुनी रूपमा कयातगु थेवाली दुईटा राजी टुटल व पठाओ या त म पनि त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री निर्देशन नेपाल भाषा स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड 2019 एजी योमया म्युजिक भिडियो सार्वजनिक सकु जेसिसिया नुमा अध्यक्ष सरोज कुइकेल सर्वसम्मति ल्याउगु ख अथे उपाध्यक्ष पेमन सर्वसम्मति हे ल्याल नेपाल सम्मत 1140 शनिबार खुनु सकोया तिनाख्य गोल्मा देवी परिसरे सकु जेसिसिया झिनगुकगु दमुज्या यागु ख स्वयादिसन फे विषय छगु रिपोर्ट सको जेसिसिया नुमा अध्यक्ष सरोज कुइकेल सर्वसहमति ल्याउगु ख अथे उपाध्यक्ष पेमन सर्वसहमति ल्याल सुनिल श्रेष्ठ रामनाथ योगी सरोज ढकाल व ओसा उपाध्यक्ष कथन ल्याउगु ख नेपाल सम्मत 1140 शनिबार खुनु सकोया तिनाख्य गोल्मा देवी परिसरे सको जेसिसिया छिनगुङ्गु दया मुजा यागु ख थुगु जाजोस दावरी जयराम श्रेष्ठ दक्षिया आमदानी व खर्चया ल्याचा कना दिगु खसा पुलाव महासचिव जुन प्रतिवेदन पेशना दिगु ख अतिहे नुगु जासना पुच नुपी अध्यक्ष उपाध्यक्ष पिन्त सको जेसिसिया संस्थापक अध्यक्ष लव कुमार श्रेष्ठ पुलापी अध्यक्ष बबिनराज श्रेष्ठ रूपेशलाल श्रेष्ठ राजेश श्रेष्ठ व नवराज श्रेष्ठ पिन्छ खादा नेका अबिर इका भिन्तुना बिगु खसा नुम अध्यक्ष सरोज कुइकेल जु दक्षिया दुनी थिथि ट्रेनिङ बिगु स्वास्थ्य शिविर तेगु सकोया थिथि तजिलजी ग्वाहाली यागु बचबिया दिगु ख दैन दशम मंसिर कृष्ण चरे दि बाला चरे पर्व हनिगु यई ठुकुदि खुनु देय थिथि थासा भक्तजनपि पशुपति नाप था थासे विराजमान महादेय दर्शनीय नीति वेगु यई थ छेज दुनिया मधुपि आत्माया चिर शान्तिया कामना याछे 108 शिवलिङ्ग कैलाश गौरीघाट आर्यघाट गुहेश्वरी पशुपति मृगस्थली किरातेश्वर व विश्वरूप इत्यादि थासे सतबीज छागु यई थुगुदि खुनु थन तरंगु पीड जुइगु यई थै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार न गुरु सोयालिस दि दशम मंसिर कृष्ण चरे यदि बाल चरे पर्व हनिगु यई थुगु दिखुनु देया थिथि थास भक्तजनपि पशुपति नाप था थासे विराजमान महादेय दर्शन नीति वेगु यई थ छेज दुनिया मधुपि आत्माया चिर शान्तिय कामना यासे 108 शिवलिङ्ग कैलाश गौरीघाट आर्यघाट गुहेश्वरी पशुपति मृगस्थली किरातेश्वर व विश्वरूप इत्यादि थासे सतबीज छागु यई सतबीज धावले वा दुशी हाम्बो छो चाना कनी कागुनो ख महादेव मृग रूपकया चाह्युवगु पुण्य क्षेत्रे त्रयोदशिया दि छग बजी छावले लुदान यानागु बराबर या पुण्य दैगु व मधुपिनीगु आत्मा न मुक्त जुधैगु जनविश्वास दु मृगस्थली महादेव मृग रूप धारण याना चाहिला चोंगु सीका उम मृग रूपी महादेव त मसिके त पार्वती थिथि कथाया बजी होगु उगु बीज बुया वाउसे चोनी धुंका मृग त नेता ओबले उगु बथाने महादेव त पार्वती मसिकुगु ख धैगु जनविश्वास दु अथेहे बालाचार्य निसी स्वाना चोंगु मेगु छगु बाखा कथा पशुपतिया मनु सी उइगु दिपे चोनिम बालानन्द नाया छम मनुख बजी नेत्यंगु इले सीम मनु उना चोंगु सीमय छ तजना न्हेपु तिन्हुया बालानन्द नया चोंगु बजी लात छमुया वगु न्हेपुलिसे बजी नवले तस्क सागुली उगु इलनिसे बालानन्द मनुया न्हेपुने पल्केथुल वो धुंका मनुया न्हेपु नेगु व तता हाकु ग्वा दारी व
छेने स लहिना तगुली मनु त ज्ञाना बालानन्द या त बालासुर राक्षस ध्यागु या त वहे इले बालानन्द या त बालक मस्युम छम थकालिम बुराया सल्लाह कथ स्थानीय बासिन्दा बालासुर्य ट्वा वृख सिंह पाखे बालानन्द बालासुर्य त शाके ब्लुगु ख धैगु जनविश्वास दु थ ट्वा हत्या या थुङ्का छटपट जिया वृख सिंह या त छनु भगसे महादेव दर्शन बिया सतबीज छ्या त आज्ञा बिगु ज्या जन मंगसिर कृष्ण चौरिया दि श्लेषमान्तक वन्या जख सतबीज छावले बालासुर बैतर्ने छिना वंगुली वहे इलनिसे थुगु दिया त बालाचरे धका मधुपिनेगु आत्माय शान्तिया नीति सतबीज छ्यागु चलन जुगु ख थिथि बेङ्के खाता च्याका मेपिनिगु लाची नकलियाना लाखौं दान लिकापी खुममनुया गिरोया त प्रहरी गिरफ्तारी आगुदो गिरफ्तारी लापी काभ्रे पलाञ्चोक 5 खाल छेजुया आ या कालीमाटी चनाचुम सुभाष श्रेष्ठ कुमार तामाङ मनिष घिमिरे व अञ्जन बराल ख अथे बागलुङ लककोट नगरपालिका छेजुया या बुद्धनगरे चनाचुम सुमन पौडेल व सिन्धुपाल्चोक जिल्लाया ज्यामिरे छेजुया आ या सुविधानगर चनाचुम गोविन्द घिमिरे न गिरफ्तारी लागुदो जनता बैंकिया खातावाला थगु खाता पाखे दान लिकागु मेसेज मोबाइल वेट हुँका वंगु मंगसिर 8 गते प्रहरी यात उजरी बिउगु ख महानगरीय प्रहरी सुचौ वे खत सम्बन्धित बैंकिया उच्च पदाधिकारी लिसे सला ब्यागु ख खोज तलास यागु छोले पीडित खाता पाखे दान लिकाय त हाक्न चेक जना छममनु जनता बैंक न्युरोड शाखा ठेंगु सुचौ प्रहरी कागु ख प्रहरी उम व्यक्ति यात गिरफ्तार याना नेनिकनी यात हुँका मेपी न्यामन गिरफ्तारी लागु ख इमिगु पाखे 18,50,000 नगद थिथि बैंकिया तरंगु परिमाणे चेकबुक खाता च्याकी त तयार दुगु फारम एनआईसी बैंकिया भिसा कार्ड थिथि मनुतेगु नागरिकता फोटोकपी छेलाबुला जुगु लाचिया नक्कल बरामदी आगुदो खुमेसित बैंकिङ कसुरिया मुद्दा अनुसन्धान ज्याजुगुदो अभियुक्त पिन्स बैंके खाता दुपी थिथि व्यक्ति पिनिगु चेके दुगु लाची खुया वहे व्यक्तिया नामे चेक तंगु निवेदन बिया नुगु चेक लिकागु व लाची मिलेना लाखौं तक दान लिकाया त तालागु प्रहरी टागुदो आपल मनुतेगु नामे दुगु खाताया सलन स थान सक्कली चेक तक क्याट तालागु खने दुगु लिसे उपि खातावाल पिनिगु सक्कली भिसा कार्ड तक डेका छेल बुला हगु खने दुगुनी सम्बन्धित बैंकिया कर्मचारी पिनिगु मिलेमतो व लापरवाही तक खने दुगु जिया थुगु विषयस प्रहरी अनुसन्धान याना चंगु जानकारी दुगुदो इमिसा आतक गुलिदान लिकाया त ताला त तैगु सम्बन्धित बैंक लिसे ठुकेगु व अनुसन्धान यागु ज्या चंगुदो सोकुम भाजुमेजुपे थुगु समाचार जिमस नेवा अनलाइन न्यूज पाखे साबारिया नगुखा काठमाडौँ स्वागु क्रस बोर्डर रेलवे या चीन एरियल म्यापिङ व भौतिक अध्ययन या ज्या याकिटेंगुदो मंगलबार नेपाल व चीनिया अधिकारी तेगु दथुई जुगु सहलस ठुगु सहमति जुगु ख चीनिया राष्ट्रपति या नेपाल भ्रमणे हे तो विषय या त कया सहमति व सम्झौता जुगु ख आरासा विस्तृत फिजिबिलिटी अध्ययन यागु कर्तव्य व दायित्व यागु विषयले सहमति जुगुदो चीन एरियल म्यापिङ नाप भौगर्भिक अध्ययन यागु व नेपाल सुरक्षा बिगु थे जागु थिथि प्रतिबद्धता हस्ताक्षर यागु ख भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्की थागुदो फिजिबिलिटी अध्ययन जुसान व विस्तृत फिजिबिलिटी अध्ययन ख थुकी फिल्ड या दक्को ज्या सिधै अनुसन्धान या ज्या आहे यागु जुई ज्याजुले आरास बजागको दिपाई जुइदेंगुदो थो बजागको दिपा लिपा हाग्न थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट जना छिकबिनको न्ह्यनि वेग हे जुइदासे आरास पल्क ब्रेक थो बजागको दिपा लिपा हाग्न स्कल लस्कु सेना जुना ज्याजो ठुगुवाले थौया ठुगु ज्याजो जिमस ठुगुवाले थिथि थासे जुगु गतिविधि या त रिपोर्ट रुपे छिकबिनको न्ह्यनि न्याबया जना गुख थै चले निजी मेडिकल कलेज या सञ्चालक त एमबीबीएस व बीडीएस या विद्यार्थी पाखे गैर कानुनी रूपमा खयात गुटेबा लितबित राजी जुगुदो शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार चाने कोचागु वार्ता निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक तेस उगु सहमति यागु ख शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलिया उपस्थिति दुगु उगु वार्ता निगु निर्णय जुगु ख
नापाङ्गु निर्णय कथ MBBS व BDS या नीति सरकारं कोचिना तगु दस्तुर कार्यान्वयन या त निजी मेडिकल कलेज देश प्रतिबद्धता व्यक्त यागु दुतासा लिपाङ्गु निर्णय कथ कोचिना तगु दस्तुर स्वया अपारकम कापिन्त मंसिर 11 गते बुधबार निसे हे लित बिगु व समायोजन या ज्यायाकीगु कथ प्रतिबद्धता जारी यागु ख गैरकानुनी शुल्क लित बिगु ज्या मजुलतासा मंगलबार चोंगु बैठक उगु कलेज या त कारबाही या दायरा हेगु निर्णय तक यागु टुटल व पठाओ या त म पनि त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङ निर्देशन बिगुदो यातायात व्यवस्था विभागीय महानिर्देशक मन्त्रालय सचिव सहसचिव लगायत या बैठके मन्त्री नेमाङ कानुन्य निर्माण उचित ढङ्ग मजुतले थजागु सेवा या त यथास्थिति ध्यानाचुने बिगित निर्देशन बिगु ख वेकल युवाथे ज्या दयाचुङ्गु व यात्रुते सुविधा दयाचुङ्गु थजागु सेवा लामते त निर्देशन बिगुलो यातायात कार्यविधि निर्माण जुयाचुङ्गु इले थजागु सेवाया विषयले बालक अध्ययन याना जग निर्णय यामागु खे जोड दियादिल यातायात व्यवस्था विभाग मुंगु 3 गते सूचना जारी यासे छगु प्रायोजन या सवारी मेगु प्रायोजन छलतासा कानुन बमोजिम कारबाही यागु चेतावनी बिगु ख मुंगु शुक्रबार संसार क्रिएसन या गोसाले नेपाल भाषा स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड 2019 या टप 10 पिन्त दशिपौ नाप मेडल लल्यागु ज्याजोजुल थै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयारी नगदो सोयारिस वंग बुधबार संसार क्रिएसन या गोसाले द्वितीयंगु नापाङ्गु नेपाल भाषा स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड 2019 या टप 10 या लिस्ट सार्वजनिक जुगुदु नि नेगु नेपाल भाषा या म्युजिक भिडियो दुथ्यागु थुगु अवार्डे नि छगु विधाया टप 10 नामावली सार्वजनिक जुगु ख म्युजिक भिडियो म्युजिक डाइरेक्टर रचना संगीत थिथि नि छगु विधा उत्कृष्ट पिन्त अवार्ड बितेंगु ख थोहे झोले वंगु शुक्रबार छगु जाजोय दथि टप 10 लापि सकलसित दशिपौ नाप मेडल लल्यागु जाजोजुल अथे बेखास पार्टी भेनी जुगु उगु जाजोस नेम कलाकर्मी पिन्त संसार सप्तरङ्गी अवार्ड न ललागु ख थुगु अवार्ड वरिष्ठ अभिनेता नाप निर्देशक पवन जोशी वरिष्ठ सिने पत्रकार विजयरत्न असावारे संगीत कर्मी मनराज नकर्मी अभिनेत्री हिसिला महर्जन मेहालामी जुजुकाजी रञ्जित मेकअप आर्टिस्ट सनम कुमार श्रेष्ठ या त ललागु ख पत्रकार ललेन्द्र साक्यातन संसार मल्टिपर्पोज अवार्ड ललागु ख अतेहे नेपाल भाषा वरिष्ठ संगीत कर्मी अमरराज शर्मा या त लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड सम्मान यागु ख थौ सुथे छगु ज्याजोय दथ्वे नेपाल भाषा संगीत खेले समर्पित जुया न्याउया चम मियालामी पाजो पुष्पराज साकिया एजियोम बोल्या म्युजिक भिडियो पिदन थ्वे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगदु सोयारिस थौ सुथे जाउलेखेल फुडल्यान्ड जाउलेख्य यले एजियोम बोल्या मेया म्युजिक भिडियो सार्वजनिक यागु ज्याजोजुल उगु ज्याजोले मुपा कथम वरिष्ठ गायक प्रेमदोज प्रधान चाहिदिगु ख मुपा प्रेमदोज प्रधान मेहालामी पुष्पराज साक्य व सुरेन्द्र तुलाधर जुपिन्त आसन ग्रहण याकुसी वेकपिन्त खाना निएका लस्कुस्न यागु ख खादा प्रिस्मा साक्य जु निएका दिल दासा वेकयत रमिता बज्राचार्य जु ग्वाली याना दिगु ख खादा निएकीगु ज्याजो धुङ्का थुगु मेया मेहालामी भाजु पुष्पराज साक्य जु थगु नुग ख तयारीगु ख थुगु ज्याजोया उलेजय नीति मु पहा कथा चाहिदिम वरिष्ठ गायक प्रेमदोज प्रधान जु 500 मतच्याका नापनाप साक्य मुनि बुद्धया मूर्ति खादा निएका ज्याजोया उलेजय नादिगु ख दीप प्रज्वलन धुङ्का एजियोम म्युजिक भिडियो सुकीगु नीति पहा कथा चाहिदिम प्रेमदोज प्रधान जु प्ले बटन तिया थुगु भिडियो सार्वजनिक यागु ख भिडियो केनी ज्याजो सिरेका उगुमे मितादिपी कलाकार मेहालामी एरेन्जर रेकर्डिस्ट एडिटर व थुगु भिडियो देखिगु नीति वालियाना दिपी सकलसित हनापौ नापनाप खाना निएकीगु ज्याजो जुल अतिहे सुरेन्द्र तुलाधर व मु पहा प्रेमदोज प्रधान जुन भिन्तुना नचो तया दिल उगु ज्याजोले पुष्पराज साक्य जु प्रेमदोज प्रधान जुया त लुमन्ती चिन ललागु ख मन्जिल साक्य जु सुबा नचो तगु उगु ज्याजो अमकवीर बज्राचार्य जु ढाकादिगु ख सोहे दिल थुगुवाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट सोकुमी भाजुमेजुपि छिकपिनिगु थासे ट्वालेन छुन कथया ज्याजो द जुइ ठुंगु व जुइ टेंगु दसा जिमता सपोर्ट यादिस आरास ज्याजो इन कोचा टेंगु मेगु वाले मेगु थिथि थासे जुगु गतिविधि रिपोर्ट जना वेगु हे जुइ थासे आरास जि सुशील साइन थुगु ज्याजो स बायाउनी गुजं फना चुना
नेपाल च्यानल निरन्तर सोया चुना दिस शुभया